barahari hirya no hino ku isi hose. Ibaze igihugu gifite ibirindiro bya gisirikare birenga 800 hanze yacyo. Leta z'Ubumwe za Amerika bibarwa ko byibura ifite abasirikare barenga 300 bakorera ibikorwa byabo bya gisirikare hanze y'iki gihugu ahatatanye hirya no hino kuri uyu mubumbe dutuye. Mbega hafi ya buri gihugu ku isi hose Leta z'Ubumwe za Amerika igiye gifitemo ibirindiro bya gisirikare. Hari n'ibihugu Leta z'Ubumwe za Amerika bifitemo abasirikare benshi kuruta abasirikare nyirizina b'icyo gihugu. Gusa si muri ibi bihugu honyine, ahubwo no hanze yabyo mu mazi y'inyanja hose huzuyemo ingabo z'abanyamerika. Iki gihugu cy'ikinyembaraga zirenze kuba ari nyinshi gusa mu bya gisirikare gifite amato meza agezweho mu mirwanire y'urugamba rwa none, y'amato agendera mu magana y'amametero munsi y'amazi y'inyanja. Bayafite arenga 70 kandi hafi ya yose muri yo ubari mu nyanja, mu mazi atagenzurwa na Leta z'Ubumwe za Amerika, ahubwo yibereye mu mazi magari akorerwamo ubucuruzi atagenzurwa n'amareta y'ibihugu. Ubyumve neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika ifite amato manini cyane y'urugamba yaremeye kwikorera indege z'intambara ari nyinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba ku kibuga cy'imirwano. Bayafite ari 11 kandi amato yose agiye atatanye hirya no hino mu nyanja nini zose ziri kuri iyi si. Nk'ubu ubwato bumeze gutya bwikorera indege z'indwanyi karahabutaka bwitwa USS Abraham Lincoln buri mu nyanja y'Abarabu, ni mu burasirazuba bwo hagati hafi ya Iran. Aho buri bwegeranye n'ubwitwa USS George W. Bush nabwo buri gufasha abasirikare kugaba ibitero ku butaka bwa Iran muri iki gihe cy'imirwano ivuza ubuhuha hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Iran. Hakaza andi mato menshi cyane ari mu nyanja ya Pacific, mu nyanja itukura, ya Mediterane, muri Atlantic n'ahandi henshi cyane. Kandi amato yose aba yikorera intwaro z'urugamba asa nk'ayiteguriye kurwana akanya kariko kose. Kuko n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika zirahagiye hatatanye hirya no hino ku isi hose, biri mu bintu bya mbere bituma uyu munsi Leta z'Ubumwe za Amerika aricyo gihugu cya mbere ku isi hose gitekanye, bigoye ko cyakwisekuramo misiri irashwe n'igihugu cy'umwanzi. Isibye kuba bigoye, ahubwo binegereye no kudashoboka ko byabaho, kubera ko ubwirinzi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwubatse ku buryo ugerageje guhangana nayo mbere yo kurasa ku butaka bw'igihugu nyirizina arabanza agahangana n'ibirindiro by'abanyamerika baba bafite hafi aho. Nabwo kandi bikamubera inzozi mbi cyane guhangana nabyo, akazarenda acika intege ataragerageza kwiyumvamo icyizere cyo kurasa misile ze ku butaka bw'abanyamerika. Bakora ibishoboka byose intambara zabo bakazirwanira iyo kure y'iwabo mu kwirinda no kurinda abaturage babo. Ariko se byagenda bite uyu munsi hari ugize gutya agatinyuka kurasa misile ze ku butaka budakorwaho bwa Leta z'Ubumwe za Amerika? Iyo misile yagera ku butaka igaturika cyangwa yahagarikirwa mu kirere n'ubwirinzi bw'ikirere, niki cyaba kuri uwo mwiyahuzi mu by'ukuri? Mbahaye ikaze niba ari ubwa mbere wari wisanzwe ku muyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba arembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ahantu runaka kure cyane butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, munsi y'amazi kure cyane hatagaragara kuri za satellite, hakaba muri metero nyinshi cyane, aho kamera n'ibyumviro koranabuhanga by'indege z'intambara bitageze ubushobozi bwabyo, ndetse n'ahantu hatagerwa n'amato menshi y'abasirikare cyangwa amato y'ubucuruzi. Aha rero niho habarizwa amato rutura agendera munsi y'inyanja. Ni submarine ya Leta z'Ubumwe za Amerika bipakiye ibisasu bya za misile n'ibindi biturika biremereye cyane, kandi ifite ubushobozi bwo kubirasa aho ishaka, bigaturitsa byo kurimbagura ibinyacumi by'imijyi ikomakomeye ku isi hose, kandi tuye n'abaturage babarirwa mu mamiliyoni. Ibyo byose bikaba nta ntwaro y'ubwirinzi bw'ikirere igerageje kubyitambika, bikaba mu masegonda mbarwa ku buryo nta n'ubuduha bw'integuza bwajyaho muri iyo mijyi. Iyi mijyi yose yashyirwa mu gipimo, bikaba nta na radari n'imwe igeze bivumbura ko mu kirere harimo ibisasu cyangwa mu mazi hafi aho hari ubwato bw'urugamba bw'abanyamerika.
Ubu bwato burahari, buri ahantu runaka mu nyanja, hazwi gusa n'abayobozi bakuru mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bikanamenywa gusa n'abasirikare nyirizina baburimo butuvugana. Impamvu ubu bwato buhetse intwaro y'urukoko ku rwego rwo hejuru, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko iyo ntwaro igomba kubikwa kure yabo, ariko ikabikwa hafi cyane y'abanzi b'iki gihugu. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuza ko iyo ntwaro nubwo bayifite ariko batakayikoresheje, kuko ubushobozi bwayo burenze ukurimbagura gusa, ahubwo ni ugukubura icyo ari cyo cyose cyaba kiraho iyo ntwaro yakoresherezwa. Iyi ni Trident D5 missile, ni misile ihambaye cyane y'Abanyamerika yabitse amatoni y'ubwoba mu mitima y'abanzi bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu iki kimisile kimaze imyaka irenga 30 gikozwe, ariko na n'ubu kiracyari mu misile bya mbere ku isi hose bikanganye cyane kurenza ibindi byose byigeze bikorwa mu mateka yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo havuzwe ibisasu bya kirimbuzi, bimwe mu bisasu binini kandi by'agatangaza bita byumvikana ako kanya mu myanya y'imbere, hazamo iyi misile yitwa UGM-133A Trident 2 yamenyekanye nka Trident D5. Ni misile y'igikenya ibarizwa mu muryango w'ibisasu wa bya za misile zitwa SLBM, bihinurwa bikaba Submarine Launched Ballistic Missile. Ni misile zirasirwa gusa mu mazi, zikaraswa n'intwaro z'amato agendera munsi y'inyanja gusa. Izi misile niziba zisanzwe kuko ziba zubakanywe ibiturika bya kirimbuzi bimwe bibi cyane byapfukamishije isi yose kubera ubushobozi bwabyo. Ahanini ariko misile nk'izi ntabwo ari zaremeye gutanga intsinzi ku rugamba, oya, ahubwo nizakorewe gukora ibikorwa byo kwihorera mu gihe igihugu cyaba cyagabweho ibitero biremereye cyane, by'umwihariko igihugu cyarashwe ibisasu bya kirimbuzi. Iyi system yo kwihorera yitwa second strike. Ibi ni ibisasu biraswa gusa iyo habayeho kurenga umurongo utukura, hari uwavogereye amatwari y'igihugu cy'igihanganye mu bya gisirikare mu isi hose. Muri make ni intwaro ziba zarakorewe mu kurinda ko habaho intambara iremereye, kuko wayitangiza yahuriramo n'akaga karemereye cyane ko gushumurizwaho ibisasu bikaze nk'ibi bya kirimbuzi. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku batura Rwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa, ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose, kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Bitandukanye n'ahandi haba habitse za misile cyangwa indege z'intambara zimwe z'amabomba zakorewe kurasa ibiturika byo mu bwoko bwa bomb, submarine nk'izi niziba ziri ahantu hazwi, ziba zishobora kumara igihe cy'amezi hafi 4 yose zibereye munsi y'amazi kure cyane. Mu gihe rero habaho igitero kiremereye cyane cyakwibanda ku bikorwa bikomeye by'igisirikare mu gihugu. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba yatabarwa n'amato nk'aya kubera ko yo aba yibereye mu bwitsimbo. Amato nk'aya aba aryamiye amajanja, Abanyamerika bafite ari 18 yose, kandi yose aba ari ahantu hazwi gusa n'abasirikare bayakoramo ndetse n'abayobozi bake cyane mu gihugu nabo babarizwa mu nzego z'umutekano. Yitwa Ohio Class Submarine. Na amato aba afite uburebure bwa metero 170, akagira ubugari bwa metero 12 na santimetero 80, ndetse akabasha kwibira akagendera muri metero 300 kuri 400 munsi y'amazi. Ni submarine ibigendera ku muvuduko wa kilometero 46 ku isaha, kandi yose hamwe igapima toni 18,750. Nizo submarine nini kuruta izindi zose zigeze zubakwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amato abajya kungana nk'inyubako yose y'amagorofa 4, ndetse buri submarine muri izi ibipakiye misile zirenga 20 zo mu bwoko bwa Trident 2D5. Bisobanuye ko submarine imwe iba yikoreye ibisasu n'ibiturika byari turika rirusha ingufu uburemere bw'ibisasu n'ibiturika byose byakoreshejwe mu gihe cy'intambara kabiri y'isi yose. Ubifashe ukabihuriza hamwe ukabikoramo igisasu kimwe kigaturika. Ubyumve neza ko izi submarine umubiri wazo ubukozwe mu bihumbi byitwa anechoic tires, bijya kumera nka bimwe bikoze mu mubiri w'amapine y'ibinyabiziga. Ibyo rero bizemera kutagaragara kuri za radari.
Izi submarine ziri kugenda ku muvuduko muto zikanazimya zimwe mu mashini zitanga ubushyuhe mw'imbere muri zo, ziba zimeze nk'umuzimu mu mazi rwagati mu nyanja, kuko ziba zituje ku rwego rw'uko niyo wakoherezamo udukurura amajwi muri ayo mazi nta kintu twabasha kumva habe na gato. Ibi byitwa nitrosacration. Tekereza ko iki kimisire kimwe gusa kigenda muri aya mato kiba gifite metero 13 na santimetero 40 z'uburebure, n'uburebure bungana nk'ubw'inyubako igeretse gatatu hafi kane. Ni misiri ufite umubyimba wa metero 2 na santimetero 10, yose hamwe igapima toni 35. N'uburemere bungana nko kwahuriza ku munzani umwe inzovu 10 kandi zose z'ibisore. Iyi misire yirashwe ituruka kuri submarine igenda nk'umurabyo, ndetse igeze mu kirere icyogogo iri ku muvuduko wa kilometero 29 ku isaha. Izi ziba ari metero 860 ku isegonda rimwe gusa. Uyu muvuduko ukuba mu bwinshi inshuro zirenga 24 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ni misiri ishobora kuva New York ikagera London mu Bwongereza mu gihe cy'iminota 15 yonyine. Mu masegonda make cyane ikiva ku butaka iba yamaze kwinjira ikirere yageze kure cyane hashoboka. Gusa izi misire zirenze ko ari misire gusa, ahubwo ni nk'icyogajuru mu buryo bwuzuye, kuko nyuma y'uko ziba zimaze kuzamuka ziragenda zikagera ku butumburuke bwa kilometero 1000 kure cyane y'ubutaka. Aha bari kure kuruta ahabarizwa za satelite zigaragiye isi. Ubyumve neza ko iyi misiri iba ifite moteri 3 zo mu bwoko bwa solid fuel rocket motors. Iyo zigeze mu kirere rero moteri zose zimaze gutwika icyo twakwita nk'amavuta, zihita zivaho misiri gasigara ari yonyine mu kirere uwa peke. Iki gihe rero ikiba kiri kugenzura iyi misire aba ari imbaraga za rukuru z'isi, gravity force. Iki kiba gisigaye mu kirere rero kirenze ko ari misire gusa, ahubwo kiba kimeze nka bisi mu buryo bwuzuye, kuko kiba kikoreye ibisasu byinshi kandi byose bya kirimbuzi. Iyi misiri yegereye igipimo ihita itangira kugenda ihindagura ibyerekezo kugira ngo intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere zitangire nazo zicanganyikirwe. Maze rero muri uwo mwanya iyi misire igahita irekura bya bisasu byose bayikoreye, kandi bibyikoreye birenga 8, ndetse buri gisasu cyangwa igiturika ibyitwa warhead kiba kibasha kwisekura ahantu mu magana y'ibirometero kure cyane yahaguye ikindi gisasu kigenzi cyacyo byari kumwe kuri misiri imwe. Bisobanuye ko iyi misiri bishobora guturitsa imijyi irenga 8 yose igaturikira rimwe, ibisimba bigataruka. Mw'abantu mwe Leta z'Ubumwe za Amerika ntisanzwe. Aha ni imisiri ibera mbi cyane, nuko iri kumanuka mu kirere ihanuka butosho yerekeza ku butaka, ikamanuka bucece kubera ko moteri zigenda zisakuza ziba zamaze kuviraho mu kirere, ndetse ikamanuka nta rumuri cyangwa kugurumana. Ihanuka ari nk'ikintu cy'umutumba kiri ku muvuduko usa nk'utarabaho, kandi kigatera iturika riremereye ku rwego rwo hejuru. Nk'uko nabikubwiye mu kanya, iyi misiri igenda y'ibiturika byinshi cyane ibyitwa warhead, ndetse kimwe muri byo kiba gifite uburebure nk'ubw'umuntu uringaniye. Mu gihe rero ibi bisasu biba biri kuva mu isanzure rigari bigaruka mu kirere cy'isi kubera umuvuduko ukabije, ndetse n'icyitwa air compression giterwa no kuba ikintu kiba kiri kwihuta ku buryo umwuka ubura umwanya wo kukivira mu nzira, bigatuma gishyuha kikagera ku gipimo cya degrees Celsius zirenga 8,000. Ibihita bituma gitangira gushyuhira mu kirere, kikatura kigafatwa n'inkongi y'umuriro kikaka ku kanya. Iki gisasu gihita kiragaragara kuri radari zicunga ikirere, ariko nta kiba cyakorwa kuko abasigaye isegonda rimwe cyangwa 2 ngo iki gisasu giturike ivumbi ritumuke. Ibisasu bya kirimbuzi biba bifite iturika rihambaye cyane, ariko iyi misile ya Trident 2D5 yo ibyo byose bikorana umujinya wo ku rwego rwo hejuru kuko ikora irimbura riremereye cyane, ni total destruction. Ni misile igenzurirwa ku ikoranabuhanga ryitwa Stellar Inertial Guidance, aho misile ibitatse byumvira ikoranabuhanga bifasha guhamya igipimo yoherejweho guturitsa habayeho kwibeshya kwa metero zitarenze 5 gusa nyuma y'urugendo rw'ibihumbi by'ibirometero yiba yakoreye mu kirere. Iyi misile ibagenda inera kilometero zirenga 12,000, urugendo rungana nk'ururi hagati y'umujyi wa Washington DC wa Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse na Sydney ni muri Australia. Ibaze ko iyi misile ikorwa ku giciro cyarenga miliyoni 87 z'amadolari y'abanyamerika, aya kabarenga miliyari 128 z'amafaranga y'u Rwanda. Bigira misile ya mbere ihenze ku isi hose kuruta izindi zose zigeze zikorwa mu mateka, ndetse uyu munsi ifitwe gusa na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'igisirikare cy'Ubwongereza. Niba iyi misile ari imwe yaturitse imijyi irenga 10, ibyo bisobanuye ko ubwato bumwe gusa bwa submarine ya Ohio class ibifite ubushobozi bwo kurimbagura imijyi irenga 170 mu gihe yarasa ibyo bisasu byose. Nyagasani, ibi birenze kuba ari ukurimbagura igihugu cyose kigasibama ku ikarita y'isi. Utekereza ko ari ikihe gihugu kizatuma Leta z'Ubumwe za Amerika ikoresha iki gisasu mu buryo bweruye? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian.
naho ubutaha.